Željko iz okolice Zagreba i Jaka iz Slovenije. Dobro uigrani tim majstora za popravak perilica rublja. Nakon godina u paklu droge, u zagrebačkom Reto centru pronašli su novi, smisleniji život. To mi je ko svjetlo i tama, mislim. Prije mogu bi reći da sam živio u tami, da nisam znao kuda idem. Danas imam jedan smjer, imam jedan cilj i život mi je ispunjen. Fasadu koja je otpala u nedavnom olujnom nevremenu popravlja Poljak Arkadijuš. Rodni Vroclav i dani ovisnosti danas su daleko iza njega. U Reto centru s jednom od štićenica rodila se i ljubav. Moja supruga je iz Bosne, da, i čekamo sad dijete koje uskoro dođe još 2 mjeseca. Znači kraj 10. mjeseca ima ona termin. Uobičajeni život stao je početkom ove godine. U požaru je izgorio jedan od objekata centra, a za 16 štićenika koji su u njemu boravili morao se naći novi improvizirani smještaj, ali za ove ljude nije bilo predaje. Na mjestu nekadašnjeg zgarišta danas su temelji za novu montažnu kuću. Štićenici centra kažu da će većinu građevinskih radova odraditi sami vlastitim rukama. Dotad teško mogu primati nove stanare, iako su prijave za centar poput njihovog sve veće. Kažu dijelom i zbog novih droga koje se pojavljuju na ilegalnom tržištu. Tu smo dosta limitirani, a ima dosta potrebe. Ljudi zovu i ne nalazimo lako rješenja. Tako da evo, vjerujemo do jeseni, kasna jesen da bi trebala kuća biti gotova. Unatoč nedaćama među bivšim ovisnicima, optimizam je glavni pokretač. Splićanka Afrodita radi u trgovini rabljenom odjećom, koju u centru jedni građani doniraju, a drugi je kupuju. Kad mene vide, ja sam mlada, pa kad vide starije osobe, kad im kažete da su 20 godina bili ne vjeruju, čude se, misle da lažemo i to, ali onda stvarno postanu nam kupci i onda stvarno vide tu ljubav i osjete. Reto centar nije u sustavu državne socijalne skrbi, pa su u obnovu krenuli kroz donacije. Sada su korak do cilja i složno kažu, odustajanja nema. Branimir Zekić, Al Jazeera, Zagreb.